nan zaten chabai salle American President Vanzam ziangvek chilri le ziangvek ral thom thon ankil him ti mi kan thlir sal ding ronga achem tiang enak zau sak chiao dingin kanul lo som American President tuan politau mi Vanzam chu Airforce One ti mi asi hi sunga ruahban lo childang lam tak tak hi Airforce One Vanzam chu American President tuan tu pol sranglong i tua mi asi leitluna patni long hi Airforce One chu Vanzam dang nakin atumi kilhimnak chilri thazet thon thuam mi asi tuilan kum som thomi anrak tua mi asinan adang lam mi pakhat chu tuini tianga leitlun Vanzam hwa laki himbik asithai ring lai Airforce One chu ziangvek mangin an tua I ziangvekin ankil him teme kan don talang ding American President Paul Chun ramsung khwal an tlona ka le ram lengi khwal an batlona ka hi Airforce One Vanzam thon khwal an tlong theu mishek khachun boruak pari President Office tin an kau zianga ti le khwal an tlon tamronga American President Paul chu Airforce One a chantam zet an mang Airforce One sungi American President a umleveten Americanin Airforce changbai dan Paul arak zawreng ring Vanzam azam leveten Airforce One sungi natron tu Paul le leilungi sin Airforce One rakil tu Paul an biakok nak radio signal peng sol loadingin ashanten radio signal pakhat man ase President Vanzam chu patni a umi asunglam dan alenglam landan le an thuam dan Paul ziangkim abangothe abangok lo nak chu Vanzam pakhata thong ni la zariat timi angana oi adang pakhata jon thong ni le zakwa timi ngan ase leitlun engine thabik pol mangi an to mi ase I nazi pakhata peng zaruk le som thumi sen zasari le karlak afe thei asan lam thong som li le thong ale zakhat tiang azam thei da si kalan thong som ale thong thum leng akhol thei atul mi shem sei pol thon ari lam ingria le thong som thum le thong thum pon tiang aphor thei Airforce One le Boeing zasari le som li le pasari khwal tlong phur Vanzam chu aleng lami sin abango zet nan asung lami abangok lo nak pol kan jau pe bi woding amai sabika asunglam kauzat Airforce One sunglam chu inpi pakhat lok ase I dot thum Vanzam mai lama Vanzam mong tu pol nak le anria bok chumi dunga Vanzam mong bom tu poli cholnak room adang ten bet hero ma chon Vanzam mong tu pol vial an thewi adang Vanzam na tuan chu song hoi ta an Vanzam sunga President Shang Rianak Daibol nak le nak zung office room le thunom rel nak tin fam kim zati twa sak ase asung mi ziang kim chu felfai zelle oluk zati an to mi pol ase Vanzam sungi room tumbik chu meeting room ase I roi kil na khala an mang theu asungi natron tu pol sang an tul dan zawin ashanten room pek ve an si I President hlun tu thuthang la tu pol sang khala ashanten nak ding tim to sak an si Airforce One sunga minung som sarile natron minung kulhwan ruk sang an ria na ding pol to fel sak the ase hi Vanzam sunga mi mei lucian aselo zianga ti le mi zakipi an zau thei chun Vanzami tlak samnak pol an theiding an phan ronga ase Airforce One Vanzama tumnak ding sangka pathum aumi President Paul chu electronic lilon telmi alai sin an tum theu Vanzam dunglama rol sonnak aumi Airforce One Vanzam sunga rol swang tu khal chatlawin an ring khwaltlon chan arei pangi ei in tlasam loading in ei in tam zet an kengtel theu President nak bik room kyanga chon hardam nak lam zau fel tu nurse pol an tomhlom o nak chilri pol khal famkim zet in red asi President khwal atlon tin ten siboi chiam sang pakhatin athlun tel ring bet Airforce One Vanzam kilhim nak sang leinoi lam thon pe tleyo nak ding room pakhat ashan ten bet ral thua merun kap tu an asile Airforce One Vanzam chon rak thai chia ding in le chui ral thua min Vanzam akanga hlana ral thuam son chu van bawrua ki puak ding in rakil himnak an ret Airforce Vanzami pol chun pi thong tampi sin phone call jiang kim an mang thai the ane tabika
hi Airforce Vanzam in nuclear bomb tiang kham thei ding in chir tha thon an thuam sangka pawl khal a thabikin an tua I leitlun ziangbek ral thuam manin olten a set tar thei mei azum umlo